Isidora Sekulić, književnica, posvećena lepoti smislene reči, za živote stekla uvažavanje kao najobrazovanija žena tog vremena u Srbiji. Eseista, prozni pisac, likovni kritičar, ali nije bila strana ni matematika koju je predavala. Životne tragedije su je oblikovale u ženu koja je svoj život provela u samoći. Bila je prva žena, članica Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi je predsjednik Udruženja pisaca Srbije. Šta je još bila Isidora Sekulić, saznaćemo u priči koja sledi. Od istoričarke književnosti Žarke Svirčev čućemo šta je još bila Isidora Sekulić, naša poznata pesnikinja, književnica. Da, Isidora Sekulić je, pored članstva u mnogim važnim kulturnim i obrazovnim institucijama, a njima svakako treba dodati i neke feminističke organizacije, čija ona takođe bila članica. Potom, recimo, uredništva književnih časopisa. Ona je bila prva žena koja je bila članica uredništva jednog književnog časopisa u srpskoj kulturi, reč je o Bosanskoj vili časopisu. Ona je bila žena koja je, odnosno autorka koja je inicirala modernističko, avangardnu književnost u srpskoj kulturi. I to je ta njena zbirka Saputnici. Važnost te zbirke za srpsku kulturu se ne može apsolutno nikako preceniti. Da li koreni tog njenog rada u književnosti sežu negde i do njenog detinjstva? Tada je već počela da pokazuje interesovanje i za književnost i za strane jezike. Zašto ona bilo nešto? Apsolutno. Iako je Isidora Sekulić vrlo brižno čuvala svoju intimu i neku dokumentaciju koja bi nam otkrivala intimnu stranu njenog života, ona je o tome pisala. I možda najlepši portret, odnosno autoportret, nam je ostavila ona sama o sebi kao devojčici. To je inicijalni tekst u zbirci Saputnici, Bure, gde mi upoznajemo tu malu, bledu devojčicu koja sanja svoju robinzonijadu. I dakle, već tu vidimo autorku introspektivnu, izrazito samorefleksivnu i uopšte refleksivnu i autorku izuzetno snažne i intenzivne imaginacije, što je svakako nešto što je, da kažem, kandidovalo za izuzetnu autorku kakva ona jeste. Takođe za autorku, već tu u tom tekstu Bure mi vidimo autorku koja ima izrazito prodoran pogled, da u mikrosvetu, ona tu piše o bubicama, insektama, vidi velike epohalne narative, dakle je jedne autorke izrazito istančane budnosti kakva je bila tokom višedecenijskog prisustva na kulturnoj sceni i pisanja. Ona je još i kao mala bila negde posvećena i toj svojoj porodici, ali su te tragedije koje su zadesile njenu familiju negde i nju odredile da počne, kako da kažem, samo mnogo više da posvećuje pažnji sebi, svom učenju, svom obrazovanju. Tako je, ona je vrlo rano ostala bez majke, imala je 5-6 godina, pre toga bez jednog brata i ta njena veza sa ocem je bila vrlo snažna, o tome ona sama pisala, govorila, on je bio ključna, formativna figura u njenom životu i on je bio vrlo značajan za njen intelektualni razvoj, za njeno učenje, imala je njegovu bespogovornu podršku i podsticaje, ali takođe rano ostaje bez oca. U ranim 20. u stvari iste godine gubi i oca i drugog rođenog brata, tako da jeste nekako samoća, nije samo velika tema mišljenja Isidore kao antropološki fenomen, nego je samoća bila i u mnogome egzistencijalno upisana u
odnosno upisana u njenu egzistenciju. A kako nakon smrti oca i brata, kada ona ostaje sama, teče njen život, njeno obrazovanje, kasnije karijera? Da, ona ima svakako uzorno obrazovanje, ona je završila somborsku preparandiju, potom je diplomirala u Budimpešti na pedagoškom kolegijumu, prirodne nauke i matematiku, 22. doktorira u Berlinu na tezi iz filozofije. Međutim, ono što je mnogo važnije u slučaju Isidore Sekulić, pored toga, formalnog obrazovanja, jeste njena zapanjujuća kultura i erudicija koja je nasticala naravno samostalnim, intenzivnim radom, putovanjima. Ona je žena koja je izuzetno mnogo putovala u periodu kada žene u srpskoj kulturi nisu mnogo putovale, obilazi sever, Norvešku, Švedsku, Italiju, Pariz, London i naravno da su ta putovanja i tekako formativne za njen intelektualni profil. Takođe je bila poliglota u vreme kada žene u srpskoj kulturi nisu bile poliglote i naravno to znanje različitih stranih jezika ona je vrlo umešno koristila za uvođenje raznih književnosti, raznih pisaca, autora u srpskoj kulturi, tako da je ona i jedna vanserijska kulturna posrednica i ti prevodi Isidore Sekulić, eseji Isidore Sekulić o stranim piscima, stranim kulturama su, rekla bih, i tekako formativni za modernu i modernističku srpsku kulturu i književnost. Dakle, ona je definitivno jedan od ključnih igrača u modernizaciji srpske kulture i u tom aspektu svog stvaralaštva. Da, kad ste rekli to njeno široko obrazovanje, pronašla sam podatak da je u jednom periodu svog života predavala čak i matematiku u Pančevu, Šapcu, Beogradu. Zapravo filozofija, matematika, kako nemaju dovoljni tačaka, ali ona to uspela da stoji. Tako je, jeste rasponjenih tema od, tako da kažem, prirodnih nauka, društvenih, od sekularnih tema do religioznih. Imamo malo autora u srpskoj kulturi koji imaju svoje eseistici spojeve te vrste znanja i erudiciju te vrste koje Isidora Sekulić ima, a prosto kada čitate njenu eseistiku na bilo koju temu, vi ne možete da nađete ni jednu pukotinu u njenom mišljenju ili u njenom znanju, u njenoj promišljenosti. U tome se naravno i ogleda vrhunski kvalitet njene esejistike. A je li ona bila i mudra žena upravo zbog svega toga što je znala da sve to nekako spoji, poveže i da sebe prikaže? Zapravo nije odavala mnogo toga o sebi. Apsolutno i intima Isidore Sekulić je nekako uvek bila predmet znatiželje, ali ona vrlo brižljivo sakrivala i nekako kontrolisala i sama učestvovala u stvaranju slike o sebi, onako kako želi. Bila je mudra, o njenoj mudrosti u stvari možemo da govorimo i sa aspekta njenog stvaralaštva, dakle na tragu ovog o čemu smo razgovarali, o njenom znanju, njenom obrazovanju, ali i to treba reći, ja imam utisak da ona i tekako bila mudra u društvenom polju, da je ona dobro znala pravila igre, da je ona i tekako znala da taktizira. Pri tome ono što se takođe ne može preceniti, to je konzervativnost i patrijarhalnost sredine i kulture u kojoj je ona delovala i u kojoj je ona bila posve atipična, egzotična zverka. I dakle, da bi opstala, a ona ne samo da je opstala, nego je za života dobila veliko priznanje, mudro je igrala. Mudro je i tekako igrala. Kako je tekla njena karijera, njeno zaposlenje? Pa da, njeno zaposlenje je bilo u stvari njena bolna tačka. Ona je radila kao učiteljica, nastavnica matematike, nemačkog jezika, u jednom trenutku i gimnastike, u Pančevu, potom u Šapcu, nakon 1909. prelazi u Srbiju i srpsko državljanstvo dobije 1910. godine, zatim u Beogradu, ali karijera nastavnice je nešto što nju nikada nije, ajde da kažemo, ispunjavalo, nešto čime ona nije bila ni zadovoljna, ni posvećena,
tako da taj deo njene profesionalne karijere je onako, nije nešto u čemu danas možemo da prepoznamo izuzetna dostignuća Isidore Sekulić. Mnogo su važne njena delovanja u drugim kulturnim mikroinstitucijama u kojima ona dala zaista nemerljiv doprinos. S obzirom da je sama živjela, bila je nekako u nekim izvorima i asketskim životom je živjela. Je li to negde iznedrilo nešto u njenim delima što je dalo pečat da postane i prepoznatljiva? I sa jedne strane da, ali ja se ne bih složila sa tim, zato što pre svega Isidora Sekulić je izuzetno Isidora Sekulić je jedna protejska ličnost. Kad kažem mi kao kultura stalno hoćemo da je svedemo na jednu meru, da imamo jedan portret te žene. Isidora Sekulić je decenijama bila na kulturnoj sceni. Isidora Sekulić se menjala i taj intimistički aspekt njene ličnosti je vrlo kontroverzan. Vi znate, ona je bila navodno u braku sa poljskim lekarom Emilom Sremnickim, koga niko nikad nije video, niti ih je iko video zajedno. Po mnogim istraživačima njenog dela to je mistifikacija, da je Isidora Sekulić izmislila taj brak da bi prosto se rešila pritiska sredine da se uda, jer oni su se venčali, nakon nekoliko meseci on umire i ona se vraća u Beograd kao udovica i samim tim taj kompleks usedelice i tako je. Ja istražujući njeno delo, njenu ličnost sam takođe sklona da verujem da je to jedna od vrhunskih mistifikacija te žene, dakle da je izmislila tog svog supružnika. Ali u nekako njenom stvaralaštvu do 1913. godine, neposredno nakon Prvog svetskog rata, Isidora Sekulić u svom stvaralaštvu itekako insistira na erotici, na telesnosti. Danas se manje zna o njoj, da je ona autorka erotskog romana Đakon Bogorodičine crkve, koji je objavljen neposredno nakon Prvog svetskog rata, da su saputnici puni erotskih i autoerotskih motiva. Dakle, jedna vrlo burna i nemirna priroda u jednom periodu svog života, koja je docnije prosto nekim sticajem životnih ili već kakvih puteva i preokupacija se menjala. Međutim, jeste, kao kultura nekako smo fiksirali taj lik samozatajene, stroge, asketske žene koja samo čita i piše. To je jedna Isidora Sekulić. Meni lično najmanje zanimljiva Isidora Sekulić. To je Isidora Sekulić na koja je sama Isidora Sekulić mnogo radila. Jer kada su izlazila njena sabrana dela, ona sama nije unela taj erotski roman Đakon Bogorodičine crkve u svoje sabrana dela. Mislim da je bila svesna koja njena persona ima najviše šanse da opstane u kanonu i koja je najprihvatljivija za patrijarhalno društvo, kakva je srpska kultura bila tokom čitavog njenog života, pa i danas. A koji su još zanimljivi detalji iz njenog privatnog života? Pošto rekli ste da je dosta toga skrivala, ali da li negdje još nešto izašlo sve kroz dana? Meni su najzanimljivija njena putovanja i njena, recimo, odluka da putuje na sever Evrope u periodu kada je sever Evrope, Skandinavije, bila potpuno van nekih kulturoloških okvira srpske kulture, da putuje sama, što je bilo takođe vrlo atipično za ženu te sredine. Isidora Sekulić je počela da piše i javila se u dva žanra, u pitanju esej i putopis, koji su tradicionalno bili muški žanrovi. Zato što esej podrazumeva mišljenje koje je vezivano za muškarce, dok je osjećajnost, poezija, lirika namenjena ženama, i putopisi koji su takođe bili vezani za muško životno iskustvo, jer se podrazumevalo da žene kod kuće, u sferi porodice, privatnosti. A imamo autorku koja nastupa, dakle, u dva
žanra u kojima žene u tom trenutku nemaju ni autoritet, ni legitimitet i ne samo da piše te žanrove u tim žanrovima, nego suvereno vlada tim žanrovima. I danas su putopisi eseistika Isidore Sekulić vrhunski u svom žanru. Ali dakle, kada o njoj razmišljam, uvek nekako razmišljam, pokušavam da je zamislim na tim njenim putovanjima, susretima i svim tim nekim nestašlucima Isidore Sekulić, jer ja uvek se setim, meni bar jedna od prvih asocijacija na nju u jednom pismu, jednom svom prijatelju, tokom prve decenije 20. veka, kada je živela u Pančevu, gde je ona inače bila prijavljena školskoj upravi zbog nedoličnog ponašanja, zbog veze sa jednim mladićem. Pri tome je reč o ženi koja je živala sama, što je takođe sablažnjavalo pančevačku javnost, pa još da ima i momka, mlada nastavnica, a ona odpočinje njemu pismo rečima ju što volim kad se bon ton strmekne. I to nije nešto što mi danas vezujemo za Isidoru Sekulić, ili tako onu bakicu sa čipkanim kragnama koja onako nas strogo gleda, a u stvari nekako bih ja volila da kao kultura i zavolimo tu Isidoru Sekulić koja voli kad se bon ton strmekne. Da li je Isidora Sekulić među svojim savremenicima i okolinom nailazila na neke prepreke upravo zbog toga što je bila isto izuzetno obrazovana i nadarena? Ili je ona negde to mudro? Ona je to takođe, tako je. Ona je imala, kada su se pojavili Saputnici, njena zbirka, ona je dobila negativnu kritiku tada najvećeg autoriteta srpske književnosti Jovana Skerlića, koji jeste pohvalio njeno umeće, njenu veštinu, ali je na neki način sahranio tu knjigu. I to je nešto što ona nije ceo svoj život mogla da preboli. Iako je u istom periodu imala odličnu recepciju od strane drugih modernističko-avangardnih autora, nekako je to uvek vukla sa sobom. Rekla bih da je bespogovornu podršku svoje sredine ona dobio 20. godina kada napušta intenzivnije bavljenje feminističkim, erotskim temama, dakle kada počinje, tako da je nazovemo klasična faza njenog eseističkog rada. Da, ona je bila članica mnogih udruženja i to na funkcijama, kako bismo danas rekli, u tim udruženjima. Dakle, reč o ženi koja je imala socijalne veštine koje su je omogućile da dobije ono što je pripada u krajnjoj liniji. A kako je protekao kraj njenog života, poslednje godine života? Da, ona je živela... Kim ih je provela? Kako je provela? Da, sa malim krugom prijatelja, radeći, pišući, stvarajući, dakle nekako je, bolovala je, naravno ona je još u mladosti katar pluća dijagnostikovan i posle se to usložilo sa migrenama, dakle bila je jako bolesna, ali nekako u tom asketskom jeste, da je jedan asketski način života, ali prisutna i zaista jedna vitalnost duha i jedna budnost. Dakle, taj smisao za savremenost i aktuelnost je nešto što je Isidora Sekulić konstantno opažala i artikulisala u srpskoj kulturi. Da bismo malo više upoznali Isidoru Sekulić, što je potrebno da čitamo? Njene rane radove ili ono što je napisala u zrelom stvaralačkom dobu? Ja bih uvek počela sa Saputnicima, a potom Đakom Bogorodične crkve, roman koji imamo u savremenom izdanju, dakle pre nekoliko godina je urađeno reizdanje ovog romana, tako da je dostupan i u knjižarama i u bibliotekama, ali dakle rana Isidora Sekulić. Dobro, hvala vam Žarka najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama.